share our attention TV where dear police ni bia wono ensohwe a wono ne nua ba bia fam anasa amane bia wono police ni no wa hia efa eye abawe bia brabo mu ono ankasa edutudwa no na no odin na kire se police ni kasa ne tentini tietia nyina se wotu eye maba wafo se enye hyenhyen nyina na yesika saa so na boni nyina hene ne so eyesika enti maba no enhwe yie papa afiwe mu anye saa dia wo modi sika achi bebre a eye wo video mu moja no eba akopɛ sika e de ahwe mo ankasa brabo posi ni bi nsɛm a wo fa mu fa abawe bi a anka ye nipa bonfo bi ekɔgye ne krade a yesika duro no na posi ni nya sa dance die wo se won tena so wono so ba betena social media na wabɔ eye mayu ne mbabu no kokɔ ne ekɔ na obia enya hweye yenkɔ policeman ahye yenkɔ tie no emra sesia wa ba ya na se hu video ya me patcho posi na tie bi na mo bia fo ankoye sacrifice wuni madamfo ba bia ana woni aba bia nso a fa send no no so ntie bi no nsua bibi mfamfiri mu asemi si Accra ene Kumasi lady bi wa Accra okoba bi na okoye na oba back no ose onam ekwa hu no hu say guys bi nso de nechi a omo ebe no nti the way they were so aggressive na no mo ba na of feeling within her say nkofo de mintina omo ben nti ma no so eye ne nantie no tentem Vimba ewa na private car bi ebe cross be jana ni mo say mami betra car ni enko na nkofo wuntina omo yewe omo ba e no so ayem hihye ntoko tra car ni na driver ni 2 year o 2 year nkomodi die mu na papa na ka chen so ofi Accra ne ba Kumasi hanu na obeya ade asa no nti ontumi nyɛ den ensa nkwa Accra back nti no onpe hotel bi enma no nanka wonye den onkonkoda ɛna ono bi sa girl yi nso bebi okoye ni ade na omudi nkomo na girl yi say okay onum room hotel ɛna ode ne koye to ade no kowie ye no no so no girl ne san return back to ono bebi oye den ni fie nti o se obekɔ na papa ne de bag bi ma ne say on person odi besi ni nchen wo hotel ho ntini bag no fa nko fie na yambo ano pa no obefre no na odi bag na ide ehia no say okay na oji bag na odi ko fie o say okoy no wembie bag no mpo na odi ko si ho ade chinye no na papa no ye de efre no ofre no na o ka chen say o pese onye de onhia na nka onje ne bag no na seni no say okay na ene o communicate ya na o muhia nti okoy na papa no ma ne tena kan I want to be a bag, so be a no. Sikan a good bag, my ma. It also when you shino. Must anti bag this kind of room. Now, upon us, oh, why I didn't cram on a parentino. Or per se, Uncle Huni mammy. Nanka on mammy and Cassawanda Nasin so. And also, mammy in our village. Papa see, any of Famico village honeymoon. No, say, Quan was still a pacing Mako, into Famico, Namco mammy, because you are a good girl. Na gay see you, what in offend mammy. Ena oni papa yi etraka mupua no kodue na ose okodue no show bia papa no koye wo hono no onye se papa pani o a young guy mu okoye show chi chesika ni ade nti ho apena ne grandmother efren ko gina nchen ka chen se akua nipa na ode ne baa no onye ni papa hwe ho yi won ho ene okokodu a ofre wa mempeke block no ne grandfather sorry okay na so no bia o se of my adamfo o fam se nia keke no e ba ne se na we nso mahwem hu ye no nti onim se manupos e na ache ne grandma father no nti no o kasa kasa ni how no de oti na trada bi sa na onde okoy to mu wie na o san return back nti o mo return ye no a o be si no no papa no ye de eto aso na oba Accra o si we nyina mu no o send miska nti we na papa no ye se o mra na o mesra no na eya no aka onko eya no aka no onko nti one day na o say okay we dey hwe ma me nko ade no onya me mpra onka nche me say opeme o say ofo me nua and then you start to say oboabo no ho na that day na obekọ na ne grandfather no e friend ka chen say me hu say obekọ baabi asem bia ni ho a me meka kire wa obetie me obekọ de mum de meka kire wa ne say wo kọ na wo koduru a efia o de be room first one and if you ho eduane o de be ma wo no endi na girl isi yo mate na ni osi mu na okoye na dey asan because ne car ese wo kwan so nti okudu na dey asan na
papa yi den ebe fa no odin kofi already na papa na ka chen so no ya na dwudwuma nti more times in daytime pe no de ofi day anadwo no de onifi nti on no kodu ye no mo kwa na o ka chen say so mo duru fi on ma security man o ho no e ma na nkasa no ho no say na security man o ma me nkasa no ho say no say nkasa no ho no so you mate o mo kodu ye no na o ko park we inside na on no ko inside odin ko inside no ana onu say security man o ho no obi gate no papa pani onye young boy ne fika kraka na security man akokora na oti hanom de afi na onye okay na ono aso papa ka chen so ya na dwudwuma ntino afi de odin kodu fi na oyewe na ka chen so opese onko na oyeden ombra because on tumi nda nchen wo fi ende nti obekọ na waba na ofifi na oyede okoye to okoye na lady ni pia bontin na okọ security man na okuchia no dan pacho good evening no jeso na say na baya emma eba ha no obi ani ho wachia me da wo pe na wa bi chia me na ufri himfa na say me fi Kumasi na say na me boss wu hunu wa himfa na say me hunu Kumasi na say na say me boss emma na odi omo ba no enya Accra ha nkwa odi bi fi achire ba mami me de metumi aka kire wa ni say efia ha enda ha wo da ha no a ade nchen emma aba ha nyina bi ani ho no ma cycle adibu a obunti na mekasa se me chonti yedin obisa so wakasa me ho a kasa won kasa me ho no so you ati no kwhye dem to kwhye dem no frɛ papa no guy no phone so say the way I ho no etie no on feel comfortable if you also e no nkwa na da ho no mo nti senka be ya nka o heden on be fa no nko hotel bi at least e ho no nkofo e wa around on kasa na obe we nti obe feel comfortable na nka mu aba ho no because I no feel comfortable ni obeka bia so na guy na ya ma no osi anche na guy no be fi na obefa no ni fie ni nche ho na hotel ho na mum no se ka papa ne ka che ne se hotel bi na e ho no na papa ya so dia na guy yi dia wan kan kire no na odin ko hotel ho odin du ho no na pe no we aso no ochia no na boss no ochia no nti na dwen ye ne se bia na oti ben ho no nti oni omu ye free nti na omu chiechia ne ade onu okwa kitchen no okwa na fi odin ko wura ne room odin ko wura ne room no pe no na o ka chen say opese onye den onko that time na gen na guso ofrefre no on peki ko no say na ho na fra on fe no say your grandfather no say on peki du phone wa bre na da na mum meko but edan no men lock no me ba homache men lock ni say na be ya me ba me nyade mi mbenya no so ene say na tie dia ene ye den nka me pese nka mini charger wo mpe charger mfa ma me na me charge me phone no mum na me na ofre me mpeke se na be ya wo na be bo gate mu anka me de wo frɛ me fa na me bie gate ndi ama no say okay wate ene obe ma obi ato charger no o de abre no say okay wate nti omo de jollof rice e de bre no e ma ni yeden e didi o say jollof ndi na e de mu o didi ye nti papa ne koye no anche na o start say ne yefun e ye ne ya yefun ne ya sa na fa fun no frɛ abranti say the way I'm yefun ya me to me crowd of course say media see me go baby my pressure the man pressure no cat take on na fi obi o asa okrokro no akrokro na tia yira afi o tiantia no na o kono so 100 cedis note bando or the best I think 6 or 7 na go e ho man no o shoha na guy bi e de charger no e de brand so buy over to scan pe no say madam me pesa me kasem bi kire na mu aje wo promise me say sky da he uni be chem 50-50 and I say oh na say asema be kana to asum dia why not nya hwe me de be ma no say madam enda ha wo da ha no ma me boss obekun e ma ho de o mbanya obi ani ho no mo fi akọ o say o kan na awusia gu no nti wonim de meye wo be pi na wo kwa emfa obi bia fa wo phone na sika no wo de no fa hyehyɛ wo ho na gya wo nyoma no nyina wa ha na omubiso akasa wo kota de wa bonten ayi aba na me akasa me frɛ taxi driver na ma arrange bi gina bonten ho no na wa be fa na wo de ede wo de akọ no say okay wate ene de ono so fa ne phone no fa sika wo de boy ne de ma no so fa de aka de hyehyɛ no ho ne po a wo de ede guy ni pie nti o pie no na ono so ye den epia bonten wa so like obi am bisa na hwe nti okoy na guy no so de ene e de taxi na bi gina ho no na fa taxi no ena pua nti o se o na mkwan so kwa na guy na frɛ ne say me no se me boss ni
nkofo bi efro top no omo frɛ wa mpeke kɔ no no si yuwate anche na boss no yɛ den efrɛ no ofrɛ no pɛ na opeke kɔ na wo he ɔsi na sɛ me ka kyerɛ sɛ me yafu yam ya me kan no wa nka hwe ankyerɛ me na wo ka te kɔ no ntimi kwa kɔ pedro ɔsi wo he fa gina hɔ obi ɔra na phone man na me ne nkasa baby a obi a kyerɛ me force si a nkɔ baby a no si yuwate ɔkate kɔ na pɛ no switch the phone off and then your co station no ko fa asafoka ebe Kumasi obedu ya na de chi on so ne phone no na guy na text message say uwu a ka kire wo maame ene wo na say omomasi meyi na me ma be we yi na mo guy na be jabe ne yem na ye ne ya no e be ye severe e me kopie hospital man ka ye cooperate no me de part 2 be de ebe so na watie ne ye me da se guy you kopie hospital nti ye say ye den ye be an operation because o ma ye scan ne bibia no mu hu hwe so guy ni ntumi kra nti da o mo ye say o mo ebe ye sa operation no I say ne grandfather friend ne ma me no ka che ne say o mo de se kan ka akwara na obewu nti mo fa se kan ka no on fa ne mbra village no anhwe no ena no so maami ko ka kire doctor fu si da omo mfa ne mfi ho no monko o so mo hwe no mo ye saade no ena maami a fa kwan ka kire akwala yi se onu pia kwa bonten nti onye nka na onye de onfa mpie na sei na wo na e ka ena maami pie na gain su ye nwa na nso pia bonten na onne ko fa aka ena odne ko village adekwa na kwatete ahaban benyam ye no so ne so no de nsuo no ma na num ye o se fia ofie no ofi papa ansana ne ho eden eto no ekwentua na meso Accra